Moi. Привет, это видео «Ответ на вопросы с Лумией». Сначала мы ответим на ваши вопросы, после этого мы будем отвечать на вопросы, которые придумали я. Планирую ли я выезжать за границу? В своей жизни – да. В этом году тоже хотелось бы. Хорошо ли я знаю язык? Да. Я свободно общаюсь на финском языке. Да? Да-да. Сколько в Финляндии стоит колбаска? В районе 3 евро где-то. Как долго я живу в Финляндии? Уже, наверное, 3 года где-то. В каком классе ты учишься? В 7. Классное видео. Я знаю. Это все вопросы. Задали нам очень мало вопросов. Нам нужно больше вопросов. Мы будем снимать такие видео еще. Нам нужно больше вопросов. И теперь вопросы нам. Как вы познакомились? Okei. Mä kerron mun puolen, sä kerrot sun puolen. Joo. No niin. Meidän ope, ne vitosella, sanoi, että meille tulee uusi tyttö Venäjältä. Ja mä olin silleen, mitä? Ja sitten kun Milana tuli, niin mä menin juttelemaan Milanan kanssa. Ja Milana oli vähän semmonen. Ja sitten mä lähdin pois. Ja sitten mä tulin takaisin. Ja sitten mä lähdin pois. Ja sitten mä tulin takaisin. Ja nyt me ollaan melkein naimisissa. Onnea meille. Когда я приехала в школу, она пришла такая: Привет! Mä oikeesti opettelin vähän venäjää, että mä voin sanoa moi ja kyllä ja ei. Joo, ja nyt se estläisen taitoja. Привет. Пупсик. Да. Нет. Не бывай! Пишка. Älä tommosia. Что вам больше всего нравится в друг друге? Voi olla ihan rennosti ja silleen. Sä oot kiltti ihminen. Что вас удивило в культуре друг друга? No mä jotenkin mietin sitä niinku, millä tavalla vanhemmat kasvattaa niiden lapset. Babushkat on parhaat. Они очень серьезные. Это меня бесит. Самое забавное воспоминание вместе. Oikeastaan aika lailla kaikki. Мое воспоминание это когда мы ездили с классом в Сарканиemi. Это... Joo, Särkänniemi. Таюсь. Когда мы ездили в классом с Сарканиеми. Сарканиеми это... Я не знаю, что это, но там есть парк аттракционов, и это наше самое счастливое воспоминание. Что было сложное понять в друг друге? Sä voit hävittää koko ajan sun avaimet. Siis äijä ei joka päivä, ja joka kerta kun mä oon tehnyt sille, pidä sormet ristissä, että mulla on avaimet mukana. Sä oot täydellinen. Ничего, она идеальна. Как вы празднуете свои дни рождения? Kavereitten kanssa, vaikka rannalla. Sama. Lempiruoka. Sushi! Что самое странное вы видели в Финляндии? Kaikki on vähän semmosia. Tai se on vähän ehkä se juttu. Mut se on outoa. Он же. Для меня. То, что бутылки можно сдавать и получать за это деньги. Деньги. Что самое классное в Финляндии? Täällä on turvallista. Мне нравится экология и то, что не перерабатывают мусор. Что тебе не нравится в Финляндии? Täällä on paljon rasismia. Ты пробовала финскую сауну? On, joo. Я тоже ходила, мне не нравится там нечем дышать. Как ты относишься к зиме в Финляндии? En. Se on liian pitkä. Мне тоже не нравится финская зима, слишком холодно. Мне не нравится. I don't like it, bitch. English. Mikä on sun lempikaupunki Suomessa? Joensuu ehkä. Kuopio. Как проводят свободное время финские подростки? No ne on jossain. Juomassa kallia. Minkälaiset stereotypit Suomesta on totta? No se, että suomalaiset käy saunassa tosi paljon. Just. Когда у нас начинается школа? Kello 8. Just. Есть ли у нас школьная форма? Meillä on vapaus siitä, minkälaiset vaatteet meillä on koulussa. Mutta jos on kylmä eikä ole takkia, niin sitten opettajat tulee Opettajat tulee välittämään.
Joo. Что вы едите в школьной столовой? Semmoista perusruokaa. Meillä on niinku 2 tai 3 viikossa kasvisruokaa. Joka päivä on niinku kasvisruokaa, mutta sit 2 viikossa on niinku silleen, että ei ole mitään muuta kuin kasvisruokaa. Ja sit on hedelmiä. Ja joskus, jos on vaikka juhlapyhä, niin meillä on jälkiruokaa. Какие у вас любимые предметы и ненавистные предметы в школе? Musiikki on mun lempiaine ja mä vihaan matikkaa. Мой любимый предмет история, я ненавижу математику. Вот. Много ли у нас домашки? No ei täällä kyllä ole paljon läksyjä. Да, нам почти никогда ничего не задают. Joskus jonain päivinä ei ole ollenkaan läksyjä. Были ли у нас в школе приколы или розыгрыши? Ei. В школе в Арпасьярве на 1 апреля нам сказали, что приехал Дед Мороз. Но его там не было, потому что было 1 апреля. 1 апреля, никому не верю. Minkälaista on olla suomalainen? Nyt on outo kysymys. No silleen kivaa, koska no Suomessa on kivaa. Haluaisitko, jos sulla olisi mahdollisuus, haluaisitko sä syntyä toisessa maassa? En. Finski slova ты посоветуешь выучить первым? Moi ja kiitos. Mikä on sun lempijuhla Suomessa? Venetsialaiset. En mä tiedä, onko se virallinen juhla, mutta niinku Joo, just se. Mitä sä haluaisit sanoa turistille Suomessa? Haluaisin sanoa, että kannattaa käydä Lapissa, koska Lapissa on kaunista. Ja joulupukin luona. Minkälaiset stereotyypit suomalaista sua ärsyttää? Että kaikki suomalaiset on pitkiä, blondeja ja sinisilmäisiä ja hiljaisia. Вот и все вопросы на сегодня. Пишите, пожалуйста, нам нужно очень много вопросов, потому что нам нужно просто рассказывать вам. И я открою под этим видео комментарии тоже, поэтому пишите комментарии. Да. Спасибо всем за вопросы. Пишите еще, мы обязательно сделаем 3 часть. Like and subscribe. Yes. Nyt lähtee uudestaan. Noniin. Just se. Jiggy zao. Mieti niinku venäläinen. Joo, sä oot outo.